Turabasuhuje bakunzi b'Inono TV ndetse na Tuzarutsinda TV, twizere ko mumeze neza aho muherereye mwese ku migabane itandukanye. Aka ni ka kanya n'ubundi tugenda tubagezaho amakuru y'uko byifashe mu karere, ndi kumwe na mugenzi wanje n'ubundi dusanzwe dukorana hano muri studio zacu bwana Tuzarutsinda. Waramutse? Mwaramutse neza muzutse muti? Tuzutse neza nkaba namwe. Ni amahoro mubyukanye? Tuzutse amahoro. Ngira ngo reka dukomeze n'ubundi n'amakuru yacu. Watangira utubwira ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane muri kariya gace, hiriwe intambara nyinshi, drone nyinshi. Ngira ngo watangira utubwira uko ku munsi w'ejo wiriwe mu karere muri rusange. Murakoze cyane, reka amakuru yacu tuyahere ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habaye imirwano twaje kuyaheza abakunzi bacu nijoro, ubwo imirwano yaturukaga za Bicumbi iturutse muri Point Zero. Twibutse abacu yuko aduyi mwinshi ari muri bice bya Point Zero akomeza kugenda arasa ashakisha gutibuka za Karenga aciye muri Bicumbi, ariko n'ubundi umwanzi yaje gukubitwa. Habaye intambara itoshe ubwo umutanzania yari yatombotse, umurundi yari yatombotse, ariko nanone amadubi intare za Sarambwe M23 baza gukora ibyo bashoboye kugira ngo basubize bino bitera inyuma. Rero aho ngaho niho haje kubera imirwano ikomeye yumvikanyemo amakompora ndetse n'imbunde ziremereye, byose bikaba bikomeje guteza abaturage umutekano muke batuye muri bice bya Karingi byegereye bya Bicumbi. Rero aho ngaho niho haje kuba imirwano itoroshe, ahandi haje kumvikana intambara ko itaratinze n'izagahwera iri mu misozi za Kivumu na za Ruhemba, ariko intambara yaje kuremera ni intambara yabereye mu bice bya Point Zero umwanzi yatera ingabo zacu ino za Bicumbi. No haje kuba urugamba rutoroshe, ariko n'ubundi nkuko bisanzwe umwanzi yaje gukubitwa akubitwa n'ubundi n'amadubu n'intare za Sarambwe bamurasa musubiza iyo ava aturuka bamwinjiza muri aya mashamba ya Point Zero, ariko aho ngaho niho haje kubera urugamba rutoroshe bwumvikanyemo imbunde ziremereye. Urakoze cyane bwana Tuzarutsinda. Ibi bitero byaturutse iriya muri biriya bice bya Ruhema ndetse na za Kivumu byari biturutse hehe? Ibitero byaturutse mu bice bya Rurenge, ubwo n'ubundi byinukaga hariya biza n'ubundi kurasa amapozisiyo ya Twigwano aherereye muri bice bya Point Zero na za Ruhemba, ariko naho yaje gukubitwa ntiyaje kuhatinda cyane. Umwanzi yaje kwivugana n'ubundi asubizwa iriya za Rurenge ava aturuka, ubwo bamurasa bamwerekeza iriya za Musika. N'ubwo umwanzi yinuka za Musika agashingira imisozi yose akarenga za Kivumu n'ubundi ashakisha kumeza guhungabanya umutekano, ariko nuko twabwira abakunzi bacu yuko amaxe yose agize Minembwe agenzurwa na MRDP Twigwaneho, nuko intare za Sarambwe amadubu hagaze neza ku mirongo y'urugamba bakomeza kurinda umutekano w'abaturage n'ubundi udahwema gushakisha guhungabanywa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bufatikanyije n'abambari babo bakomeje umugambi wo kwica abatutsi no kudukura imurenge. Urakoze cyane bwana abanyamakuru. Ngira ngo reka dukomereze ku munsi w'ejo n'ubundi nkubaza, biravugwa ko hahanutse drone nyinshi cyane, hagaragaye drone nyinshi cyane mu kirere, ariko amakuru dufite neza kandi twizeye nuko ngo ashobora kuba ari drone nyinshi zahanuwe. Aya makuru ngira ngo urayavugaho iki? Nibyo kabisa, ejo hahanutse za drone nyinshi. Amakuru dukura indani kuri tele twahawe no muri bamwe ndetse banazirasa nuko bahamya yuko hari drone zigera muri 200 zirenga zarashwe n'ubundi ubwo zashakishaga guhungabanya umutekano. Tubibutse yuko izi drone zarashwe n'izino ntoya zirasa amagrenade n'udukompora nizo zaje zuzuye imisozi ya Minembwe, kuko ibice byose byuzuye za drone ubwo zigenda zihaguruka mu bice zimwe, hari zihaguruka Point Zero, hari zihagurukira za Kisangani, izo zose zikaza ibihumbi n'ibihumbi ziri hejuru y'abaturage zishakisha kwica abaturage. Aka makuru yizewe twahawe indani kandi nakorewe ubushakashatsi nk'umunyamakuru nuko ku munsi w'ejo hahanutse tuno twa drone dutoya tuwegera 200 zirenga, ubwo zizahanuwe na MRDP, ubwo zishakisha gukomeza kugenda zirasa mu baturage zikanga abaturage, zihungabanya umutekano w'abaturage, kuko abaturage bakomeje kurazwa inshinga cyane, cyangwa se bakomeje kurara bafite ubwoba bw'iza drone zikomeza kuza ziza kubarasa zivuye mu bice bitandukanye bigenzurwa na leta, ubwo leta itagenda yita ku nyungu z'abaturage, ahubwo ico yashize imbere no kwica abaturage no kubabuza umutekano. Rero bitero bya drone birakomeje, ariko kandi MRDP Twigwano M23 bakomeje kugenda bakora ibyo byose kuzirasa, kuko ku munsi w'ejo haraswe za drone 215. Naje uwo muntu yabira bimbwiye nshaka nko kubipinga, nshaka nko kubihakana, mvuga yuko drone 215 zitapfa guhanurwa, ariko naje gukorera ubushakashatsi nza kubikurikirana cyane, ndetse no mu bindi biyongozi bitandukanye bo barabyemeza yuko hari drone zigera kuri uwo mubari zaje guhanurwa n'ubundi na MRDP Twigwano M23. Urakoze cyane bwana abanyamakuru. Ngira ngo tutarakomeza mu bice by'indondo, uyu munsi biriya bice hazutse gute? Ibice byo kuri Point Zero ndetse na Minembwe muri rusange hazutse gute bwana abanyamakuru? Uyu munsi urumva ku munsi w'ejo nubwo habaye imirwano itoroshe, ariko umwanzi baza kumusubizaho inyuma. Gusa umwanzi ntabwo ari kure, Point Zero hari umwanzi, ariko n'ubundi amadubu bakomeje kugenda bafunga amambusha kugira ngo uyu mwanzi ni mwinshi ntaze kugera kuco yifuza cyo kwica abaturage no kubakura imurenge. Naho uyu munsi hari amakuru menshi avugwa, hari ingabo nyinshi zikomeje kugaragara z'u Burundi, amabatayo n'amabatayo zinuka z'abagobogo zishinga umushasha wa Fizi Baraka, ziza guhungabanya umutekano w'abaturage, ziza kwica abaturage, kuko hari leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega akomeje kubashira imbaraga nyinshi mu komeza kuza kugaba ibitero kuri Twigwano batuye imurenge.
rero ibyo nivyo bihari kuri ubu ngubu, hari ibitero byinshi vyaba bizamuka mu mushasha wa Fizi Baraka bashakisha kuza kwiyongera point zero bakomeze n'ubundi bahungabanya umutekano. Hari isaha n'isaha barashamiranye ko bararebana ntabwo bari kure n'umwanzi kandi umwanzi nawe ntabwo ari kure n'abacu nabo bamuri iruhande isaha n'isaha bashobora kandi gukomeza kurwana kuko umwanzi akomeje kubona izindi ramforo nyinshi z'abarundi zambuka ziva mu Burundi zishinga muri uwo mushasha ziza kubaha iza ramforo. Andi makuru dufite nuko uyu munsi hari ingabo nyinshi zagaragaye zizinuka mu misozi ya Uvira zishinga mu misozi ya Uvira ziva za Uvira zishingana umusozi wa Munanira, umugambi ngo nukusha za Masango za Rubarati no muri Ruhuha ahahoze isoko ya kane. Ayo niyo makuru yavyukiye mu kane makuru nuko ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta zikomeje kugaragara mu misozi myinshi ziva za Uvira zishinga za Munanira kugira ngo zije za Masango zikomeze zihungabanye umutekano, ariko n'ubundi turakomeza kwizera yuko M23 AMDP bakomeza kubasubiza inyuma umunsi ku wundi. Urakoze cyane ku kibazo ubajije, ni ukuvuga ngo ingabo nyinshi zikomeje kwiyongera muri bice byo muri Haut Plateau ndetse na Moyo Plateau, bakomeje kugaragara ingabo nyinshi z'amoko atandukanye nk'Abatanzania, Abarundi ndetse na FARDC n'Interahamwe na Wazalendo. Abo bose ikintu gusa bagambiriye ngo ni ukwica umunyamurenge no kudukura imurenge, kuko nta zindi nyungu bafite hariya usibye kutukura imurenge, ariko imigambi yabo ntabwo izagerwaho. Ayo makuru niyo ingabo nyinshi zikomeje kwiyongera, nta zindi nyungu je mbona bafite hariya usibye gusa ari umugambi mubi bacuze wo kudukora jenoside no kudukura imurenge. Ariko iyi minsi yose imaze bagenda bahangana na MDP muri bice bya point zero, ubwo n'ubundi mwanzi yigera kuza akikaza bidego na za Karingi, ariko ntibyaje gutuma MDP M23 babasubizayo. Ni ukuvuga ngo nubwo haza ibihumbi n'ibihumbi, nubwo haza abanzi bose Abarundi bose bakaza, Abatanzania bose bakaza, ntabwo bateze kuzadukura imurenge kuko dufite ukuri, dufite intego tugwanira. Maze iminsi mbwira abakunzi bacu uko ikitsinda urugamba ni intego. Umuntu akavuga ati mfite intego yo kugwana kugira ngo ndengera abavyeyi baja kwicwa, naho umurundi hariya nta ntego afite usibye ku nyungu za president wa Evariste Ndayishimiye na Gisegeti bakomeje kugenda babaroha ku mirongo rugamba kugira ngo baje kwica abantu, ariko nta zindi nyungu bafite usibye inyungu mbona hari abafite bo ni inyungu za president ari abarakora kuko nabo barapfa. Barundi benshi barapfa cyane, abandi benshi barapotera mu bisambo, ariko impamvu batabireka nuko ari kwitegeko kandi nuko bakomeje gukorera inyungu za president wabo. Bano nta nyungu bafite usibye ko nabo bari gupfa umunsi ku wundi, hari gupfa Abarundi benshi kuko intambara iri kuba, Abarundi bagapotera muri abisambo bagafatwa, abandi bagenda baraswa. Rero aba bose bari kugenda bapfira muri Kongo ko barapfira inyungu z'umugabo umwe Evariste Ndayishimiye ukomeza kugenda abata ku mirongo rugamba. Na ibi ngibi byose bakomeza kugenda ni imigambi n'imwe yo gukomeza kwica abatutsi, abingi bakomeza kugenda binura ingabo nyinshi zikomeza kugenda zinuka umunsi ku wundi. Ico mbona nta kindi gusa no kugira nabi no kwica abantu no kwica abakecu no kwica abavyeyi, ico gikomeje kugenda kibazamura. Rero nuko nasubiza ico kibazo nuko izi ngabo nyinshi zikomeje kugenda zinuka, imigambi yabo gusa niyo kutugira niwe no kutwica no gushakisha kudukura imurenge, ariko message twabana ko tutazahava. Imyaka 10 ishize tugwana ntabwo tuzahava kandi ntabwo tuteze kuzahava. Urakoze cyane, ngira ngo reka tugane ku musozo tubashimira ku mwanya mwaduhaye, tunashimira abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana, tubabwira ko tuzakomeza kubagezaho amakuru yo mu karere ko byifashe isaha ku isaha, amakuru atohoje kandi amakuru y'ubwenge, amakuru y'ukuri yizewe 100%. Yego abakunzi bacu turabararikira bakomeza kudukurikirana kuko ico twabemeye nuko tubabera amaso tukabazanira amakuru y'ukuri, amakuru avugwa mu karere. Kuri ubu ngubu amakuru tubahaye nuko ku ruhande rwa leta bakomeje kwiyegeranya bategura intambara itoroshe ikomeza n'undi kugushira abaturage mu mutekano mukeya, ariko ibi byose hari abasore bakomeje kugenda bagwanira bana abaturage bashakishwa kwica n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Andi makuru aza kuba tubaza kuyabagezaho kuko ico twiyemereye kuzo tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Rero mwakoze kubana natwe mukomeze munogerwe n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku wundi.